ndakubajijeho kandi ukomere cyane. Mwiriwe mwiriwe. Umupira w'amaguru w'ikipe y'igihugu. Okay, ubundi mu by'ukuri nabo nta n'igihugu cyonyine ntabwo cyari gucelebratinga kubera igihugu ni nka body y'umuntu, urugingo rumwe rurwaye uko rwaba rumeze kose n'urundi n'ahandi hose abatari hazima. Congo ifite ibibazo bikomeye birimo intambara zitandukanye kuva muri Ituri kumanuka kugera muri Katanga. Muri Ituri murabizi ko hari ibibazo bya Codeco irirwa yica abantu buri munsi baca imitwe, bariya abantu b'abahema babaziza identite yabo. Umanutse muri za Beni hafi ya za Rwenzori hariho groupe terroriste ya ADF ni abantu b'abanande ngo bashaka gukora ikintu ca kingdom yabo ngo yabayira niko babita yira. Donc nabo c'est vraiment une violence itavugwa ariko birirwa bica abantu buri gihe bakora ama kidnapping. Umanutse muri Nord Kivu hari groupe ya FDLR ni ikomeye cyane. Uno munsi murabizi ko ejo habaye carnage, barateye ahantu muri za frontiere nyine za amaparti ari contrôlé na FCM 23, bica abantu benshi kandi mu buryo bubi. Murabyumva ubundi iyo haba ari igihugu kiri normal mugendera kuri bya bintu z'amayinsida yabaye mu bazungu, muza mwibuka igihe cya Paris, igihe hapfuye abantu 5, abantu bose baragiye baje kuri Facebook ngo je suis Paris. Ejo bundi yari umukobwa umudamu w'umuzungu wapfuye ni Karen, ni Karine. Ubwo isi yarashize abantu bose barahamagara baravuza induru, na Suzy naravuga, Macron aravuga, abantu bose baravuga parce que icyo nicyo cyerekana la valeur y'ubuzima bw'umuntu. Noneho uvuye aho ngaho tukomeze tuje muri Sud Kivu, hari abanyamurenge barimo kwicwa bagize imyaka 9 bapfa urupfu rwa de la cinema, urupfu rwo kubirukana mu butaka bwabo. Bakaba barashoboye kubigeraho bakica abantu 85, bakirukana abantu mu ma village 85% yasenyutse, bakabashira mu hantu maka de concentration ahariho basigariye honyine barimo kurwanira. Alors ubwimanutse ukaje muri za Katanga, mwabonye mu pendant les élections 2023 abantu ntibagira biyoza bita ngo kuvuga ngo duwazime, ukafata umudamu ukamushanyuraho imyenda ukamukubita fule y'abandi ikamukubita. Mwabibonye muri za election bapfa ibintu de machine à voter. Donc wakomeza igihugu cyose ugiye muri muri rural, muri la partie la région rurale ya Kinshasa, harimo amakonflit latent, ama-explosion azazamuka akongera agasubira hasi. Yabari aba Mombondo muri Yumbi, murabizi ibibazo zahabaye, abantu bahungira muri Congo Brazzaville. Ugiye muri Equateur hari bitaza bivugwa, harimo ibibazo by'abangwaka n'abangwande bapfa ubutaka. Buri gihe muri sezo zimwe usanga harimo bari amoko yameze nk'abatuarege n'abanyekongo bitwa Lembororo. Iyo baje bazanye inka zabo buri gihe usanga habaye ikibazo cyane cyane hano mu karere kitwa Bumba. Bazabaza muri Bumba, bava muri Bumba bakaje ahandi hantu
muri biya bice nyine bya za Gemena, bafite inka zabo ugasanga habaye ibibazo bya violence. N'ahandi hari ibibazo z'abatwa n'abandi bantu. Alors, ubundi ku gihugu kiri normal, ni day national y'abo bantu. Noneho hariho n'amaka particulier ya biriya bibaza muri Sud Kivu ya dronisation ya violence. Gufata amadrone ukabombarda les structures sociales, ukabombarda abaturage, ukabombarda inka, kandi ufite bite pas dans le but yo kwangiza gusa, c'est la bite yo kwirukana abantu. Biriya bintu baza bakora hariya muri Sud Kivu ntabwo ari ibintu byo kwica abantu. Kwica abantu c'est une chose, ni ibintu byo kwirukana abantu. Iri blokise ni ukubabuza isabune, umunyu, kubabuza isukari, kubabuza ibintu byose by'ubuzima bya livelihood, kugira ngo bagere umuco bita muri teori za migration. Ni ukuvuga ngo ese les conditions zihari zatuma umuntu agera ahantu avuga ngo should I stay, should I go? Iyo ugeze muri iyo condition uvuga ngo ese nzoguma ahangaha cyangwa nzogenda, icyo gihe bisobanura yuko bagushize muri condition zo kugenda. Niyo mpamvu muza mubona abantu bahungiye mu nkambi benshi ibihumbi n'ibihumbi kubera facteur zo kwirukanwa, ukagera ahantu uvuga ngo ntibishoboka, ugomba kugenda. Je mfite tuza dutanga na za témoignage. J'ai ma mère yaratuye aravuga ati je ne vais pas gupfira ahandi hantu, ndashaka gupfira mu matongo, ndashaka gupfira mu rugo. Ariko byageze ahantu araruha, abona umuntu wamurebaga bamwishe, mushiki wanje baramwica. Yaje kumureba, aje gushaka kumureba ko nawe mama we yapfuye, nabo baramurasa, FARDC iramurasa aramwica, imurasira imbere y'umuryango wiwe. Aje kumureba ngo arebe ko yamuhindura basi parce que ari paralysé. Uwo mukecuru ngo aruha aravuga ati niba banyiciye umuntu wandebaga, ubwo none sinshaka kuzababaza ngo bantwikire mu nzu, ahubwo reka mbasange ahantu ndi, aho mwoba muri hafi ari honje. Murumva ibyo bintu, ça c'est la même chose. N'umugabo wiwe papa nawe yaragiye aravuga ati ibi bintu, izi conditions ziri ahangaha, nanze gupfira ahandi hantu, nashatse nzopfire mu itongo ryanje. Ariko noneho bigeze keneye n'abampamba, kuko bampamba ntabari nabo barahunze. Ifo ko nsanga abantu aho bahunze mbasanga bazonshingure. Ubu nta mikutano ikibaho kubera condition babashizemo. Tuba turi ibibazo by'ubuzima gusa busanzwe. Ndaza gusubiza icyo kibazo cya football, kuvuga ngo abantu tushaka kuja mu Kamombo ngo uje mu mukutano, tushaka kuja mu Kamombo ntiboje mu mirengo waje mu mukutano. Les échanges culturels n'existent plus. Tushaka gucura umugeni umujane mu bijombo, abo mu bijombo tushaka kuja kubaza umugeni mu minembwe. La vie et l'amour n'existe plus dans ce sens. Tutagiye no mu biryo. Iyo ni apartheid entre les noirs. Hanyuma igihugu kagenda kikaga infierté ngo kigiye mu bintu za entertainment. Bamana bagakoresha iyo football, iyo competition, bakayikoresha pour des faits politiques. Ubundi le sport est un politique. Mwabonye des déclarations bamaze l'équipe a gagné, ce qui est bien. Babishiramo statement muyaya ari na president bishite mu statement z'ibibazo bya politique. S'attaquer au Rwanda ngo ils sont agressés. Alors, donc la question murimo kubaza nta nubwo yagombye kubazwa. Ni ngo kuvuga ngo se should umwana yagombye kuja muri prison, uruhinje bakorohereza muri prison? C'est non.
ese uno munsi twebwe abantu bagomba gucelebratinga, c'est impossible, ntabwo ari question même de demander, non, c'est pas possible. Ntabwo ucelebratinga, turacelebratinga iki? Les gens qui ont quitté à 2000 km baja muri competition y'akabumbu, igihugu kiri muri souffrance. Igihugu kiri muri souffrance, pas une souffrance yatewe na calamité naturelle, pas une souffrance ya volcan, une souffrance causée par le gouvernement. Ico nico kibazo kiri hariya muri Congo. En fait Congo ifite hari phénomène nyine basigaye bita ngo ni Teflon. Teflon bari mu kwiyita bavuga kuri Trump, iyo terme bayizanye kuri Trump. Ni phénomène yo kutagira isoni za scandale. Ninko gutura mu byaha be na bya bindi bikabije ari ukaruhuka ba immune, ukaza wica abantu ukabamara ariko ukasanga hari nk'ibintu normal ari vacances. En fait, c'est ça en fait le problème de gouvernement congolais. C'est vivre une vie qui n'a pas, vraiment qui n'a pas, qui n'a pas honte de scandale. Muzarebe nta kintu kiza kitusha Congo. Wowe urinde. Un voyou yaragiye arahaza ishiha aje kuri social media kubwira ngo wowe ngo tu n'es pas un ayant droit. Murakoze. Dr. ugiye gute ukoze kuri ba data wacu? Tuzi sheko yigera kuza mu Rwanda baramupresenta mu ikanisa, papa aravuga ngo ni mukuru wiwe, ariko ngo amare sinzi iki kinyamara sinzi ukuntu giteye, amara abera aramucika ngo ariko ngo uyu mugabo ni umufurera amaze kuvuga ngo ni mukuru we. Urakoze cyane, uzivuga ibintu neza, nubwo sinabimenye mba naje kare nkaza gutega amatwi, kandi ujye uzana ukuri ukomeza uduhugura uduhe n'amateka. Bimwe gatwe tuba dufatira aha ngaha, konfli yabaye uyu munsi barashe twese tukarakarira icyarimwe tukaza hano, ariko tugasa nk'aho ari ibintu bibereye aho ngaho bitazongera cyangwa bitamaze igihe. Hari n'ukundi dukunda kuganira tuvuga ko ibintu byatangiye kera, ariko mu by'ukuri ntitugire amadetaye ngo tumenye exactement nk'ibyo bintu. Nk'ubu ngubu hari abantu bahijakinze icyo gitekerezo, cyangwa se nonansisi ni ukuza hano gusa bakirirwa barakaye, baba batuka FDL bayivaho bagatuka siyindi ni iyi RCD nuko. Donc wasigara uja kuvuga zumva nkaho nta marigima afite, kandi mu by'ukuri ibintu bihari, impamvu zihari. Sinzi co-host ni ukuri muzatume nange kugusubiza. Janzo wakoze kandi wakoze space nziza, ugize iminsi utaza, sinzi aho wagiye, nimba nawe warakunze impia, sinzi ikibazo wagize. Dr. wenda utwemerere nk'uko Richi yarabivuze, wenda duprofite uyu mwanya, ndabiza ahantu uri burije, ariko nyemerere dufate nk'utubazo tubiri mu bantu bari hano hejuru, ariko ndashobora no guhera kuri njyewe. Wenda reka mbaze kano kabazo. Iyo urebye uru rwango, ariko tukaba dufite abantu bamwe muri twe nk'uko Richi yarabivuze bahorana verbe bakonjiga buri munsi 98, 96 ibibazo, ariko twasubira inyuma tugasanga ba bantu bavutse icyo gihe nibo bari kurwana uyu munsi urugamba rwo kwirwanaho. Ndagira ngo ubashe gutanga message nto kuri icyo kintu, abantu batazi ko urwango batwanga rwahereye icyo gihe. En fait, traumatisme igira amaefe menshi. Hari umugabo umwe bigeze gufunga, dahere nawe ari hariya n'umujenerali muri Kinshasa, bigeze kumufunga, Masunzu bigeze kumufunga, aramufunga pendant des années, 3 ans. Noneho ngo avuye muri prison kubera ko yamutraumatije, yamufungiye mu nzu mu wiwe, mu mwobo mu wiwe je pense.
ngo terima hari ko mu umuntu ngoro hari mu yaramutraumatije ngo asohoka akazavuga ngo akazavuga ngo Minisitiri Ruberwa ngo niwe wamufunze. Yewe wowe uba uri hano uri kumwe n'uyu mugabo niwe wagufunze pendant 3 ans muri kumwangara. None se ubundi uri Kinshasa 2000 km yagufungize gute? Giheki. Murumva traumatisme uko izimera. Yamavuga ibintu arakurungira kugeza ubwo ntiyakize. Alors, jewe ndavuga amakuru nkayavuga uko ameze. Ntabwo aba ari ikibazo, ariko impamvu mvuze iyo analogie ni ukuvuga gute aba bantu njewe nza mbona harimo en fait intambara muza mubona y'abantu bake cyane nza mfata ko aba ari nka 3%, ariko ni 3% dangereux kuko ni loud minority, noneho hakaba silent majority. Abantu iyo bafite ukuri baza bumva yuko ntabwo ari ngomba kuvuga, ariko no mu muco w'iwacu ntawe uzi uvugana n'umusazi. Abagabo baza bicara mu ndagarago bakabona umusazi karavuga aho ngaho bakaba baceceka, wowe usubiza umusazi. Ariko icyo ni ikibazo gakihari, ni ikibazo pasike cyaragiye. Abazungu ntibamenyaga iyo context y'indagarago, babona abasazi bagiraho n'abantu bama babakoresha muri diplomasi, naho bibera dangereux. Ariko intambara ihari y'aba bantu jewe nyifata ko ari intambara y'ubuhemu n'ubufura, ni intambara y'ubwenge buke cyangwa ubupfu na sagesse, ni intambara yo kwanga iwabo no gukunda iwabo, ni intambara y'urwango n'urukundo, ni intambara y'ikinyoma n'ukuri, ni intambara ya rize na generosité, ni intambara yo kumva yuko gukunda Kongo ugomba kwanga u Rwanda, ni intambara ya complexe na pride. C'est-à-dire ni ukuvuga ngo muzareba abo bantu muzamubakoresha ni test ya rationalité. Niba bavuga ngo donc bakavuga ngo ibo opposition yabo politique ni opposition contre le Rwanda, ça veut dire ni nayo mpamvu baza bajaga no y'amaradiyo ya FDLR. Donc ibo c'est des opposants rwandais. En fait niba hari abanyarwanda bamwisi nibo c'est les vrais rwandais, kandi bavuga ngo ibo ngo ni banyekongo. Ni gute mu sustaininga toute votre vie politique muvuga mwiopposa ku Rwanda igihugu kitari cyanyu? C'est-à-dire hari 400 partis politiques au Congo, il y a rien. Timwiopposa kuri Katumbi, timwiopposa kuri Kamere, timwiopposa kuri Tshisekedi, timwiopposa kuri Kabila, timwiopposa kuri Martin Fayulu, personne. Timwiopposa même les Wazalendo, timwiopposa kuri bo. Mais vous vous opposez au Rwanda. Noneho mwagombye kugenda mugasanga noneho mugasanga batwagira mu garapfuye, mugasanga abandi nyine basiga ariko yasize baseka niwe wamusimbuye, bosanga nyine Victoire Ingabire tututu bene kuri ngibyo. Iyo niyo ikintu cya mbere mugomba kubibonaho. Ikindi cya kabiri, ariko hari umugabo Kinshasa wavuze ngo iwe ngo n'interahamwe bazotera u Rwanda. Sinzi nimba iyo ndamubona nawe donc mufate kiriya cya traumatisme kimeze uvuga ngo ya analogie nababwiye yo kutamenya uwamufunze. En fait ni tourbillon, ni ukuvuga ngo ni abantu bari mu gashuru pendant des années jusqu'au point de ne pas connaître urwango rwa Congo ruza rugenda rukaba rubi kugeza aho utamenya uwagufunze. Niko bameze, n'abantu bari bafite ikibazo cya traumatisme kidasanzwe. None akaba nico cyakabiri none navuze yuko c'est illogique de s'opposer qu'à un pays étranger.
trois inza mbona yuko en fait ni résigné. C'est résigné dans quel sens? Muri Congo baza bakwanga bakakubwira ngize iminsi nza mbivuga aha ngaha mu maspace. Baza bakwanga bakakubwira ngo tu n'as pas droit à résister. Ukemera. Bakongera bakakubwira ngo no. Niba mu by'ukuri ibyo uvuga ari byo. Uri umunyekongo nawe. Ngwino udufashe kwanga u Rwanda. Nabyo ukemera. Tu n'as pas droit à résister, noneho ngwino unadufashe kwanga u Rwanda. Nabyo bikaba. Bakaba batuke. Niba uri umunyekongo vrai, il faut déclarer que tu n'es pas avec M23. Niba uri umunyekongo vrai, ngwino udufashe kwanga bene wanyu. Ibyo bikarangira nabyo. Niba uri umunyekongo vrai, ngwino udufashe kwica bene wanyu. Nabyo bikaba. Ibyo bikarangira. Niba uri umunyekongo vrai, ngwino udufashe kukwica. Donc, tu ne peux pas résister, tu dois les aider pour haïr un pays étranger. 4, tu dois faire une déclaration pour M23. 5, tu dois les aider pour haïr les tiens. 6, tu dois les aider pour te tuer. C'est ça la logique en fait. Noneho ga ibindi byose mukaba w'ibyo byose c'est la corruption morale. Abantu hariya niba muza mwibwira ngo mwebwe muri differa mu mavaleur, no, muri differa yuko gusa muri abicwa, muri aba victime, ari nabyo byashepinze identité yanyu, byashepinze uko mwitwara, ariko muri système normal, à l'état normal, nabo n'abantu korompi kimwe n'abandi bose. C'est ça en fait le problème. Ibisaba iki rero? Bisaba ko abantu bazoza bagenda bagahaguruka, ufite media, ufite nawe kuja hariya kuri tere, kwagenda aje gufasha abandi bantu. Tugomba kubana n'abariya bantu. Ibi muza mubona baza bavuga n'inkimbwa zezimoka ntaco zimaze. Ibi zo kuvuga ngo tuzabereka ngo muzabereka se mwe mubaho. Ko mwagumye kubivuga depuis 30. Muza mubwira ngo il y a le monopole de nuisance. Abantu barimo gupfa hariya mu Minembwe barimo kutwica batumara n'amadrone. Ariko nabo ntiborohewe. Mwabonye za ndaci zirimo bazivuyemo gute? Nuko batazabamenya ngo bigire ku rupfu rwabo, bigire ku rwango rwabo, bamenye yuko urwo rwango ça ne gagne pas. Tu ne peux pas vendre ça, tu ne vas pas faire une économie du Burundi, tu ne vas pas acheter le pétrole, tu ne vas pas faire le Burundi igihugu kitari le pays le plus pauvre du monde. Urwango, ça ne gagne rien. Les Congolais sont plus malheureux. Muri ibi bintu bya haine ethnique. Ariko ntibakoresha des pensées rationnelles. Ese muza mwibuka kuri Goma barimo kumanifesta kuri frontière ngo baragenda baje mu Rwanda. Barimo gutwika uriya rukato. Batwitsa abapolisi abahungu b'abatutsi bo mu Nord Kivu. Batwika mu mapine. None ubu nyine bari hehe? Pourquoi les gens n'apprennent pas? Baragiye bazanye igisirikare cyose kuri Goma, 60 000 personnes, 25 000 à Wazalendo, il y avait 40 000 de FARDC, il y avait le SADC, il y avait les mercenaires, il y avait les forces burundaises. Bose bari hariya, ils ont été humiliés. None bari hehe? Si baza bamanifesta na wa muhungu w'ikimugabo mu Lucha yagiye hehe wa wundi? Nubwo M23 yava kuno munsi wa none, c'est une humiliation. Uri umunyabwenge uva muri rwa rwango kuvuga ngo n'abandi banyina bazabyara abana. Niba waragize ni mwebwe gusa muzara, vous pouvez faire du mal aux gens comme ça et vous croyez que c'est normal?
n'inkoko uzuyishinja ikagushanyura ishati ikushabura n'amaraso iri gusamba. iri gusamba. Et vous croyez que vous allez tuer les gens comme ça? Mwebwe mube normal? Nuko mutazi biza bibera mu minembwe. C'est le carnage y'abari abantu bazabajayo hariya. Abana 9 bakagwana n'abantu 1000. Kakujya kwa David na Goliath. Hanyuma ndi mwisante ko muvuze ati milliers. Combien de puissance babahabwiye ngo muzofate minembwe mu Novembre bari babwiye. La première semaine de novembre, babwiye muzafate minembwe. Muri 95, ko turavuga 95, c'est 30 ans maintenant. Bashizeho date. Baravuze ngo date ya décembre 95 bagomba kuba birukanye abanyamurenge bose. Ça a changé. 6 mois ça a changé contre eux. Abaza babirukana uriya wazuvuga ngo abahaye séjour. Nigeze kumusanga hanga Namir, la porte de Namir hanga à Bruxelles. Un idiot en exil qui voulait chasser les gens. Uko nawe yarahunze Dr. Yarahunze yaragize 20 ans ejo bundi yaragarutse baramugarura ni Tshisekedi wamugaruye. Il vivait aho ngaho yaragowe wahanga afata l'assistance sociale. Il met le feu sur sa région et nous akongera gahunga. Abo nibo bazo ni ngimbwa bazagenda ugasanga ise bakikoza ibibazo bonyine bamara igihugu nabo bakakibura. Twaganire n'umugabo w'umu extremiste bahari ya Bukavu. Sinzi ko ari ngombwa kumuvuga pastori. Ntacyo bitwaye turi kuganira. Ndamubwira je lui dis les 4 vérités. Amubwira ibibazo bya humiliation bagiriwe bama rebellion tout ça. Donc tuke. Voilà, c'est les conséquences y'ibyo mwakoze. Iyo muza mwiapproprier les conséquences. Vous ne vous appropriez pas les causes. Namubwiye soirée buvira bafasha abahungu batatu bavukana bo muri Zura. Abahungu batatu. Mungu mwe ngo ni Polo ni bari Polo nde seru ki. Umutipe uwo muhungu yari umukwa wa frère. Yari umubranamiste. Très intégré. Bijyo zavuga ngo ntabwo ari ngo abantu bazashakanamo. Yari umukwa kikeji c'est ni ngovuga ngo les nobles wa frère. C'est la famille, la grande famille ya frère. Yabarabwe. Kondabona nani petit frère nani Richiano ga twe tubita barabwe nabo barici. Bari bakundana n'abafrère cyane. Noneho donc ibo bari bayiga préféré muri sepesa. C'est kuri bari bamukunze cyane. Ariko nawe ntacyo bamumariye. Rien. Nizo ngivyo. C'est une blague Richi. Nuko abarabwe c'est vraiment la famille ya frère. Vraiment la famille est royale. C'est la bonne famille, bien. Qui ni mwava. Abari washaka Paul. Paul baramufashe iwe yarazi ko ntabwo bazomukoraho. Bafashe baramushinja bafata umutwe wa Paul bawushira ku giti ku mushito. Bafata barumuna biwe barabaca imitwe babafata babashira ku mushito. Bama bafata manifestation yose dans la ville de Mulongwe bafite imitwe yabo bantu. Iyo mitwe narayirebye ndavuga ngo en tout cas ce pays, tant que ce pays est comme ça, en tout cas n'abandi bazagira amahoro. Ubu nyine le feu a commencé. Tihashize umwanya mutoya batangiye kudeporta abanyamurenge. Tihashize umwanya mutoya abana bacu baraje baza gutabara. C'est la crise muza mwumva ya FDL nuko yatangiye. C'était vraiment sauver les gens. Le génocide avait commencé mu Bibogobogo, Baraka et tuer les gens, abagore bafite batwite bakaza bakuramo abana mu mada, abana baburonka bakaza bakubita kuri Zamir, ubwonko bukaza butaruka,
abandi baragenda bakazavuga ngo baje kubagaburira za krokodile babona, ukazwitamo uko wicwa, uwataraka wafatirwa za Rweba nabo bakahakwicira. Tu ne peux pas aller ni en haut ni en bas. Tu ne peux pas aller dans le lac. Nta munyamurenge yashobora kuba. Abantu bafire hariya bari ibihumbi bitatu. Ariko abandi le perdi ahandi hantu pene kungu. Moi j'ai un oncle maternel. Iyo baramufashe bakaza baca intoki, baca amaguru, baca amatwi, baruba babona igisigaye n'iki giti gicu haruguru gisigaye barabapasiteri babiri. Upasiteri babo abo bombi barabapasiteri baba bembi. Le deux. Uwo oncle wanje n'undi wo mugabo. None ngo baruhe babakuramwo amaso kugira ngo ntibapfe. Ngo baruhe baragenda ibice bisigaye babyanika bibona, babyanika ku gatara. Bakazahamagarana ngo byangulo, ngo Nyarwanda, ngo nyama y'inyarwanda. Les tortures morales, les tortures physiques. Et tout ça, et vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences? Nyuma y'ibyo ngibyo abembe bose barahunze bahumba. En tout cas 80% abembe cyo barahunze. Bagiye muzana rugusu niyo bazabakorera amatortire y'ibindi bintu. Bakamera nka Kayini, nk'ubwoko bwa Kayini. Mugende amaraso mwamenye azabagumeho. Nibyo babamo, nibyo ngibyo. Ils vivent le misère. Vous voyez ce qui se passe au Congo. C'est la misère, les souffrances de faire du mal aux autres. Des gouvernants qui volent et tuent les gens et célèbrent. Tant qu'ils n'ont pas changé, twese turi muri ibyo ngibyo bya bindi wa mugabo honorable Nyarugaba azavuga ngo nous devons vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des idiots. Voilà, nibyo ngibyo. C'est na professeur kubaha une prise de conscience. Nta football ntayo turimo twebwe ubunyine, suko twanga igihugu, nta bantu baba patriote kuruta abanyamurenge, nta bantu bari patriote kuruta les Tutsi congolais. Tabo fete ari umuministre wambwiye kuri Goma nani kuri Kinshasa mu ijoro kabisa twenyine gusa arambwira ngo Tshisekedi nani nako Kabila arabahamagaye. Ça ce n'est plus un secret. Iyo ibintu bitinze bizabiva muri archive. Yarabahamagaye ngo abwira Shadari yagomze kuba ni wagomze kuba uzomusimbura. Aramubwira ngo ibi bintu z'urwango byo kwanga abatutsi ugende niwe ugiye kuba president uzobivamo. Ati niba hari abantu bapfiriye kino gihugu kuruta abandi bantu bose nabangaba, niba hari abantu barwaniye kino gihugu muri soirée yose kuruta abandi bantu bose nabangaba, niba hari abantu bari prêt kudefenda kino gihugu kuruta abandi bantu bose nabangaba. Mubange mubakunde uzogende ukuzo uyobora igihugu ubikore uko bishaka. Aba bantu nibo bantu bari prêt kudefenda igihugu. Niyo mpamvu hanga hataba coup d'état. Parce qu'il y a personne qui est patriote suffisamment kumva ko yorwanira intérêt y'igihugu agashobora kuba yakora une révolution. Hanyuma bakabateruriza hanga muri social media bakavuga ngo mwebwe muri bande. Baragiye bafatanya na FDLR nizo zirimo gukomanda mu Rugezi, FDLR ziri Kazimia, FDLR ziri Fizi. Abagenero bazo bari Bujumbura bakorana bari abantu kugira ngo bice abanyamurenge babirukana. Hanyuma abantu bahava muri ako karere bakavuga ngo nabo ko baracelebra ntuzi ino nibo bwa mbere ntarareba nani Coupe du Monde. Ndaje kureba ndareba ndishima gute. Icyo cyagombye kutuinterpela twese mu kibazo kiri hariya. Alors reka ndangirize ndekera aho ngaho. Kibazo cyanyu cyari très simple, cyari gikurikira kuri ibi ngibi. Jewe nkaba novuga ntahubwo mwagombye gukoresha bino bintu l'événement international
abantu bose barimo gukurikira mwebwe mukayitaninga mu kintu ca kampanye yo kwerekana ko umuntu urimo kwica abantu n'amadrone kandi abica kubera ico barico niwe urimo guselebura n'amawisiki n'abagore n'ibiki byose aho ngaho, reka nje ndeke kuja mu bintu personnel, ariko arimo hariya muri Etats-Unis cyangwa muri Canada kuvuga ngo umuntu w'umwicanyi wagombye gukurikiranwa na ICC ariko ari muri World Cup. oui ari muri World Cup. Kuki yamara bakagenda kwa aribo baje kumanifesta, noneho les victimes baza bagenda akaba aribo baba les bourreaux. Quel est le phénomène au Congo? En fait, ikintu mugomba kuzamumenya muri Congo, ibibazo biri hariya ni ibibazo z'amoko, c'est une guerre contre abantu bangwa. Icyo bazabaza u Rwanda, bazabaza u Rwanda yuko abo bantu bazabura uko batekereza, bakavuga ngo ahubwo abangaba bagomba kwisanta sympathie parce qu'ils ont été tués aussi. Ils doivent avoir une sympathie pour nous. Noneho bakaziza u Rwanda yuko rusa ngaho ruhora ruvugira abantu bangwa, kandi uru rwango rwaratraverse nabwo frontiere rukaje iwabo. Ibi bintu by'amaribuye y'agaciro ntabwo ari byo. Iyo c'est vraiment l'attitude coloniale y'abanyamerika. Nibyo bintu byo kuvuga ngo les tribus zo muri Congo ngo zifitanye amasheti uko zicana ngo bamwe ko barapiya de minere ngo abandi. Iyo ni amakarikature coloniale, bya bindi bya arrogance. Umuzungu yazaga yavuga ngo se mufite drapeau. Urumva arrogance bagira ngo se mufite drapeau. Drapeau ngo se mufite drapeau nga ngo yantaye dufite ngo drapeau yi ngo niba mudafite drapeau ngo ça veut dire ngo ne vous a pas découvert. Nibyo muzamumva ngo ba Diago Kao ngo bande ngo bashiko ko ari abashezi. Ndabona abazungu n'abantu bimuka kwera. Je m'excuse, ya sounding raciste si bose, ariko ni gute umuntu w'umugabo ufite akabutura n'isapu akaza afite imbunda ya muzeri, yamara agera muri village akavuga ngo tubahe flag ngo ugira mubere koni ko mubaho. Vous imaginez, c'était que bano bantu barimo gukora ba bolos. Ibo baragenda bakareduire ikibazo kigize 60 bakakireduire muri un accord commercial, de minerais. Niba mwebwe mukunda amadiyama, twebwe nuzemo la vie, twe twishakira ibyatsi byo kuragira inka. La richesse pas du sous-sol, du dessus du sol nizo dushaka. Turashaka ibituku, turashaka ibyatsi, tudushaka amabuye y'agaciro. Niba ariyo mushaka mwebwe muce mu kuzimu, nyine ni nk'abadaimonika, ari byo muza gushaka. Ariko ndimo kumwiyasuminge yuko u Rwanda narwo kurapiya minere kimwe namwe. Ça veut dire tugomba gukura abangaba kuko twego baduhaye inzira yo kwinjira. Hari umupakistani muri wa UN yaviyoye akana k'agakobwa mu Minembwe. Noneho baraza bamusanga hejuru y'akana k'agakobwa. Nzobabwira ibintu bibababaza, nashaka mbwira abantu bababare. Kuko kutababara ni kuza gutuma abantu baguselebrate ubusa. Ifo kubabara. Pakistan bamusanga hejuru y'umwana w'umukobwa waje kugurisha amata. Baramubaza siyo. Umwana karavuza induru. Aravuga ngo yamuhaye $40 ngo kandi ngo ntizirashira. Ngo ari umwanya bavuganye ngo nturashira. Uko karasubiza gutyo, karasubiza ba nyir'umwana. Murumva ahantu abantu baba bageze. Mwobo kwibaza ngo sivyo mbizanye kubera iki. Kuko nari mbizanye ko bine analogie y'aba banyamerika. C'est-à-dire, c'est comme le viol. Nayo ni kimwe na viol. Donc, nous, on a acheté l'argent, on a acheté quelque chose, on n'a pas encore fini. Ntabwo turarangiza.
Mais il y a un Pakistanais qui violait une jeune de 14 ans. Alors, ibi bibazo mudafite ni prise de conscience yo kumva yuko hariho ubwicanyi bwo kurandura abantu kubamara babakure hariya bakureho amaregime bumva ko ababereye une menace bababereye une menace sécuritaire ariko babereye une menace yuko tout d'abord ari identitaire ariko bacha identité yabo. Les machines à voter volées, c'est pas un scandale. Le vote des élections, c'est pas un scandale. Le vote plutôt les vols des deniers publics, vider les trésors publics, c'est pas un scandale. Dire que la famille Tshisekedi a volé des milliards, c'est pas un scandale. Tuer les gens avec les drones, c'est pas un scandale. Il n'y a rien qui est scandale en RDC. Et c'est pourquoi les gens peuvent se réjouir du moment de compétition judiciaire normale. On ne peut pas faire partie parce qu'on est un pays qui est en faillite. Les pays faillis, les pays faillis, ni gihugu cyananiranye, conditions de vie z'abantu ni zibi, la gouvernance ni nimbi, noneho ni nayo source y'ibibazo. Alors, tugiye ku bibazo bya Sud Kivu, iyo mbonye abantu batararana imijinya myiza, umubabaro mwiza, umubabaro wo gutekereza abandi bantu, abo nyine niho usanga nyine bagomba celebra, baraje nabo mu yindi fete kimwe n'abandi comme si batazi ikibazo bafite. C'est une blague, mais une blague qui est quand même tragique. Wari umuyisilamu umwe ngo bamuciye umutwe, none umutwe ugenda uvuga ngo Allahi wakuba ngo napone abahati. Donc nta kuntu abantu baba bari muri iriya condition baba bombarder 60 à 400 bombes par jour. Muza mwibaza traumatisme biba muri ya bintu, kuvuga ngo les drones kamikaze ko zirasirikira mu kirere kimwe gusa kirimo abantu basa, tigishobora kugenda ngo kije mu Rusuku, tigishobora kugenda ngo kije mu Kizura, tigishobora kugenda ngo kije mu Kabanju, tigishobora kugenda ngo kije Rurenge, tigishobora kugenda ngo kije mu Musika, tigishobora kugenda ngo kije mu Ibumba, tigishobora kugenda ngo kije mu Gipupu, tigishobora kugenda ngo kije Ikanguri, ariko kiragenda izo zikagenda kuzikaja ahantu hamwe gusa kubera abantu bahatuye. Et ça ne fâche pas les gens. En tout cas, ça devrait être yagombye kuba ibintu binterpela abantu na conscience y'abantu. Ikintu cy'umubabaro w'akarengane. Umubabaro w'akarengane. Des gouvernements, deux armées. Uno munsi wa none, ejo niho namenye amakuru yuko abarundi, l'armée burundaise, igisirikare cyabo kiri hariya muri Sud Kivu n'amabrigade 5. Hari umuntu w'umusirikare wabura ahangaha wabuzi brigade bifite abasirikare bangahe? I guess ni ibihumbi bitatu. Okay. I guess. Yes. En tout cas ni ibihumbi 3 kuburi 4 brigade biva muko wayigenze. Noneho fata 5 brigade. Donc you are talking about at least byibuze ibihumbi 17 biri concentre ahantu hamwe kubera ubwoko bwabo bantu. Muze gusoma amarticle mananditse ejo nanone ndimo gushaka kurefreshire ku kibazo cy'abarundi. Abarundi bari hariya kubera iki basibla abanyamurenge. Kibazo kiri simple, nasobanuraga yuko Minembwe nta kintu kiriyo cha special, nta noro ziriyo za special. Inoro zihaba
nabirebye mu archive coloniale ama archive géologique na nyuma yaho hari kompanyi yitwa Transafrica nayo yakoze ama étude. twayishize hano hejuru Dr. Voilà, exactement. Iyi ngiyi ni ya kabiri urebye ya mbere ikurikira imbere y'iyi ngiyi, zose zirakurikirana ariko imbere y'iyi ngiyi. Alors ndavuga yuko en fait les archives géologiques ziravuga yuko inoro ziri mu Minembwe ziri ahantu bita kuri Bwengwe. Ni inoro nyinshi cyane, abantu bacuruzi bahita bamenya aho ziriga nabo. Niba bazomenyagaho igihe igihugu kibonetse cyiza bazamenya ko bazaza za mashini. turahari Murahari mumwitegure kabisa, nzahita mbabereka neza mbabarangire neza mpabakorera. Donc ziri ahantu umusozi wa Bwengwe munsi ndo mirambuzo yawo niho inoro nyinshi ziri zitagira uko zingana. Aho ngaho abazungu document zirahari, document géologique. Kandi gitangaje kompanyi za Sud Africain zaragiye nazo zikora ama étude zabonye les mêmes données. Aho hantu ni inguge zihaba gusa. Donc ça veut dire abarundi ntabwo bari mu gushaka inoro, ko barashaka igihari. Donc il y a rien de comme un aspect économique yabatwaye hari. Tuje muri aspect sécuritaire. Bashaka kuavansa bavuga tuke u Rwanda ruzaruvuga tuke mesure zone sécuritaire de sécurité yacu iri hariya muri Nord Kivu, natwe zone de sécurité yacu iri muri Sud Kivu. C'est pas vrai? Hariya muri Nord Kivu ni ahantu naturellement connecté n'u Rwanda, niho hagiye haba amabase ya FDLR. A frontiere zahariya u Rwanda na Nord Kivu zirafatanye. Uri kuri frontiere ntuzumenya niba wageze muri Congo niba wageze mu Rwanda. Abaturage demographiquement ni bamwe, tuzumenye kuri mu Rwanda ugeze mu Kibumba cyangwa hariya za Mugunga, tumenye kuri mu Rwanda cyangwa uri muri Congo. Noneho uja kuri ico aspect yuko ari zone y'abarwandophone 60%. Za FDL zagezi inseramo indani zirahatura, za Kisheshe hari mu za Kisheshe za Nyanzale zirahatura. Iho ni hafi naho ngaho kabisa. En comparaison no mu Sud Kivu, Minembwe iri ku 150 km na Bujumbura. Noneho hakaba pas accessible, il y a pas de route. Nibagiwe kiriya cya Nord Kivu iho hari imihanda. Uvi guri Goma ni kimwe na Rubavu. Murambabarira na divertinze ku kibazo cyanyu. No, you're right. Kunesha kubera ku rwango ruri hariya gwa genocide abarundi barimo. Abarundi bari mu kibazo cyo kwica Abatutsi, cyo kwica Abanyamulenge. Alors uri mu Nord Kivu imihanda yose iruzuye. Depuis l'axe depuis Goma ugiye Kiwanja ushobora kugenda ukagiriya za Kanyabayonga uzamuka uja za Butembo. Ugiye mu gice cha Sake Kiwanja nako Kichanga ukagera za Mweso Walikale umuhanda muzima. Uvuye Sake uja Masisi umuhanda muzima. Uvuye Goma uja Sake Minova vers Bukavu umuhanda muzima. Donc c'est accessible. Naho muri Sud Kivu ntabwo Abanyamulenge, ntabwo ari zone sécuritaire y'Abarundi. Ibo barabasekuritiza niba umuntu yabyita gute, bababona ko ari menace kuri bo kubera Abatutsi. Bariya bantu ubuzima bwabo bwose ni ubuzima bw'ibibazo bya ethnicité. Hutututsi nibyo babamo gusa, bari basendede FDD. To baragiye ni gute ukumva ko umuntu uri mu Minembwe nushaka tuvuge okay wena twari kuvuga nko mu Mitamba, ku Mugeti, mu Kagogo, mu Gahuna, nk'ivyo bice bavuga ati ivyo bice kameme ni zone sécuritaire y'u Burundi. Ariko aho hantu haba abapfurero muri za Masango, haba abantu bose baza bagenda bakabihorera ntacyo babakora bakirukana Abanyamulenge. Donc ça veut dire l'argument sécuritaire ne tient pas aussi. L'argument économique ne tient pas, l'argument sécuritaire ne tient pas. Hasigaye ikindi. Baragiye
bavuga yuko abanyamurenge babona yuko ibo bafata M23 ko ari abatutsi. Donc ce qui veut dire que umututsi nubwo yo bari mu Katanga yo bari muri Lubumbashi nu M23 bakumva yuko iri ari inzira ya M23. Or M23 cyari hose ari hose yoca na za Mwenga ikazaseruka za Kalemi. Ibyo nibyo nabyo nazamivuga. Alors none se ni impamvu yihe bari hariya barahari kubera bashaka kwirukanya abanyamurenge kubera n'abatutsi. Iyo baravuga ati nta batutsi bo bamwirugu ryacu ngo abandi batutsi babe mu maso yacu, mu maso yabo no ngo ni mu Rwanda. Iyo bafata ko u Rwanda ari urututsi ni ubwenge bwa bundi baza bavuga ngo ni primitif, ubwenge bubi bw'ubwicanyi, ubwenge bwa genocide. Ibo niko na terme yose niko bareba. Ni ukuvuga ngo bazi ko u Rwanda rugizwe gusa n'umututsi. Niko bazi gusa. Bagomba guhindura regime mu Rwanda, bagomba no kumva yuko u Rwanda ari abatutsi. Donc hano hari intambara ya mu karere, niyo abarundi nibo berekana yuko mu karere hari intambara y'ubwoko. Niyo hari intambara y'ubwoko. Ni gute batabazana muri mediation ahubwo? Bagombye kuba nabo bari za Doha, bagombye kuba bari Washington. Il ne peut pas être des témoins. C'est des gens qui font partie prenante dans le conflit. C'est des génocidaires. D'ailleurs, bagombye kuba un point d'entrée yo kumva ikibazo cya Congo. Umuntu wese ushaka kumva ikibazo cya Congo kwibaza ngo se abarundi bari hariya kubera iki? Donc babahaye amafaranga ibyo ngibyo bikaba gutyo. Cyangwa bavuga ngo no, ngo le pouvoir, ngo abangaba bafite pouvoir, ngo barayitanze tusa. Nigeze kubona umuntu umwe muri bene abo ngabo bariya nyine avuga ikintu tarumva mu buzima. Umbabarire ngiye kuvuga mu buryo tribal, ariko sindi umuntu w'umunyamurenge uvuga gutyo. Umuntu aravuga kandi ni ikintu kivulgaire, je m'excuse, ahangaha ndabona ni saa 9 n'igice. None ndamazi ibi bintu muri ibi mubamo nibiki? Ati no, ati ikibazo cyo dupfa n'abariya ngo baragiye bamafata ibere rimwe bararyonka ngo batwimirindi. Umuntu w'umugabo ushobora kuvuga mu izo analogie ukazikoresha. C'est-à-dire ni urinda. C'est-à-dire ta vie ninda. Kumva yuko la politique imwe yaho bamwe bagiye ko baronka abandi nawe ugomba konka. Vous imaginez umuntu ushobora gutekereza muri ubwo buryo. Alors mundi mukabe mukako nkamwe na ndi mukabe gutyo. Imigani y'iwacu yose zivuga ngo harabaye ntihakabe. Harabaye ntihakabe. Iyo bavuze ngo harabaye ntihakabe nuko bagiye kuvuga umugani uri horrible. Numugani uri horrible, urimo de mauvaises valeurs. Donc niba harabaye, ne faut pas que ça puisse avoir lieu encore. Mubonye bino bintu ntimushobora kuba bene ibyo ngibyo. Abantu baza muza muburana bagaheka. None ikindi narangirizaho mumbabarire ndatinze kandi ikibabaje nuko Kongo ari guverinoma ya Kongo izigenda igakoresha abo bantu. Kandi abo bantu ko tubazi, la majorité y'abo bantu c'est les médiocres de la société. Les médiocres muzarebe, niyo mpamvu navuze ngo n'ubwenge na sagesse. Muzarebe umuntu wovuga muri bo azayikontereza toujours. Uwikontereje n'umunyabwenge. Abandi bavuga ibintu bitari normal. Izo rero nizo imbivugiye ni ukugira ngo mwumve yuko harimo ikintu Kongo izigenda igakoresha les médiocres. Les médiocres ni gute wafata umuntu wari uriya mugabo sinzi ashobora kumuvuga wa wundi wavuye muri Ethiopia abamukuye mu nkambi. Inzangira isoni zo kuvuga izina ryiwe. Noneho nkuriya bakamufata ngo bamuzane ngo aje gukonseya gouvernement. Vous imaginez? Moi j'étais à Kinshasa pendant tout le temps en 2023. J'ai vu il y avait un gars, un homme très bien.
Tshisekedi. Moi, je venais le voir, les gars, dans un hôtel ahantu. Noneho nkuriya bakamufata ngo bamuzane ngo aje gukonseya gouvernement. Vous imaginez? Moi, j'étais à Kinshasa pendant tout le temps, en 2023. J'ai vu, il y avait un gars, un homme très bien. Warimo gukonseya Tshisekedi. Moi, je venais le voir, les gars, dans un hôtel ahantu kuri Kin Plaza. Akambwira ati abajenerali ba Tshisekedi baraje atuvugiye mu cyumba. Naramwumvaga aho ababwira, arababwira ati mwebwe vous êtes les chefs ba mayimayi, ko muraza kumbaza ko murangiza ikibazo cy'abanyamurenge, ati mwebwe vous êtes les chefs de mayimayi, c'est vous qui ont créé le mayimayi, c'est vous qui devrez dire non au mayimayi de stopper. Mwanzanya no kubaha conseil simbabeshe, mukeneye gukemura cya Kongo. Yes, okay, yazabwira chef d'état major, niba mukeneye gukora ikibazo cya Kongo naza mwumva pa numva comme ça, niba mukeneye gukora kukikimura ni mugende, mushobora kuba abantu baza badepansa amafaranga ya trésor public, mukagura imbunda, mukaziha les non state actors, mwamara abo bamayimayi bakica abaturage n'abanyekongo, amafaranga na ya Kongo, bakica n'umusirikare wa Kongo. Donc vous êtes les champions dans la mauvaise gouvernance. Vous pillez nayo mafaranga mwamwishuye amwe muyarya, none biba bibera mu banyamurenge ko ari wazalendo barimo kwica abantu bafatikanyije na FARDC. Kuki murimo kumbaza conseil? Uwo nguwo barashobora mureka parce que azababwiza ukuri. Oui, n'est plus là, il a quitté. Nawe yarababwiye ntakazi nshaka kandi kigitangaza, nari nkeneye kubafasha gukemura ikibazo. None bararenza aho ngo bagiye kuzana uriya musazi. None se uraba conseiller n'umusazi hanyuma ukumva ko uzakemura ikibazo? Voilà. Bakoze. Dr. Reka wenda nsoreze kuri aka kabazo mpereze ku host umunota umwe. Hari ikibazo, urabizi ko bano bantu menye uko babyukana narrative yose iharibika kwirwanaho. Hari narrative bafite ubu ngubu yo kwasosiya Red Tabara na Twirwaneho. Iki ni ukuvuga ngo mu byo bashize imbere, mu byo bahagurukanye, kubera ko n'ubundi ibitekerezo byabo ni kwa kundi babivuze biri macuri. Ntabwo uko babyutse kose Red Tabara ni ukuvuga ngo utudisikuru twabo icyo baporopoje ni ukubu space bwabo na yakangura yindi bakoreraho ni ukwasosiya Red Tabara na Twirwa. Ndagira ngo ubashe kuduha umuco kuri icyo kintu kugira ngo abantu audience iri hano babashe kuva muri iyo confusion y'aba bantu izi 3% uri kuvuga zirirwa zivuga ubusa. Doctor, urashobora kuba uri kuvugira muri mute, sinzi ko. Yes, go ahead. Bo sikwa kundi bazavuga ngo uja kwica imbwa zuyakiza, sinzi ukuntu bazavuga ngo zuyakiza kuri rwayi ruheri, Wishinja uruheri. Red Tabara yazanywe n'abajenerali ba Kongo, nibo bayikuruye. Barimo, je suis précis, tagitangaza kirimo, barimo umujenerali witwa Kahimbi, harimo umujenerali witwa Mundos, harimo umujenerali witwa Pacifique Masunzu. Twose turabavuga nk'abasirikare ba Kongo. Bamwe muri abo babigizemo uruhare n'igihe hari umujenerali waje ushaka kugira ngo akore operation yo gukura amagurupe armari hariya zirimo kwiyemplanta, za P5 zarimo kwiyemplanta mu bijabo. Red Tabara nayo yaraje icyo gihe bashaka kugira ngo babikure. Abo bagabo nibo babigwanyije, abo ngabo abajenerali. Alors hari
ari umugani umwe perezida w'u Rwanda yigeze kuvuga ngo kwica umuntu wamara ukazana intumbi ukayishira ku nzu y'uwundi muntu. N'ibi ngibi nabyo byo kwasosiya abantu ushaka kwica ukabasosiya n'ikindi kintu. Alors, hari abaofisiye b'abanyamulenge bigeze kubaza abo bajenerali Kahimbi na Mundose, barababaza ngo ese kubera iki P5 mutayizanye muyijane Ijwi? Ijwi ni hafi y'u Rwanda, muyizane Ijwi izataka u Rwanda. Tumushaka kubarera, nimubazane Ijwi baze gutera u Rwanda, sico mushaka. Ijwi niho hafi, bazaba bambuka amato bambukire ku Kibuye, cyangwa mubazane baje Kalehe, baje mu Kamanyura, ni hafi gano noga, si Kongo yose. Pourquoi vous les amenez chez nous? aba officier nje narabaganirije, niyo ubonye barambwiye ati twebwe batwirukanye kuko tuba tubaza ngo se kuki muba muzana abanzi b'u Rwanda mukabazana iwacu, kuki? Barabirukana. Umwe yarari Fizi, umukoloneli, baramwirukanye bamutwara muri Turi. Undi baramuzanye bamutwara muri za Masisi, muri za Walikale, kubera ko babajije ibibazo. Alors, noneho tuje kuri Tabara zari zitatu, so tuzivuga kugira ngo ntihagire n'umuntu uzana amatabu, ubigira amatabu ahangaha. Hari n'abantu b'activiste baba ahangaha bigiza abayuwayi, bakumva yuko abandi ibo n'abantu qui sont favorables kuri leta, tusa. Abantu baragiye bafata ignorance bayigira ubwenge. Social media igendera kuri post na titre ya post, ça devient de l'expertise. Ils stigmatisent les gens, tout ça, comme si, et ils doivent connaître mieux que les autres. Nigeze kuza nije umuntu wanditse ku bintu bya géopolitique, phénomène géopolitique y'amagroupe armé uko yazavuka icyo gihe muri 2015 na 2016 kugeza 2017. Nasohoye iyo article mu kinyamakuru cyitwa Mon Belgique, bayikuyeho kubera yuko la Belgique a pris notre position. Icyo gihe barayisohoye, yari ihari iri mu Gifaransa, Mon Belgique. Kona nimo kuvuga ibibazo biri hariya za Tabara, nako amagroupe yari za Foribu, za P5 yari hari n'ibiki noho icyo gihe hari za Gumino, ukuntu ibintu byarimo kwiforma byose. Alors, Tabara zaje ari zitatu, imwe gica Kazimia yaserutse muri Kabembwe, indi yaraje muri Plaine de la Ruzizi, niya indi yisha abantu ku Mutarura, indi ni yaje abaniyombare, nimuza mwumve ngo yavuye mu Rwanda, abaniyombare. Tout ça, ibyo byose biba mu gihe bya géopolitique ziri très contentieux. L'Ouganda et le Burundi soutenaient le P5, et le Congo soutenait le P5, le Congo soutenait le Tabara, le Congo donnait l'espace au Tabara. Donc, il y avait abo bari mu Rwanda nabo bavuyeyo, bari barahungiye le putschiste. Alors, urumva le Rwanda était dans cette guerre géopolitique. Tanzanie yari mu byaba Kikwete nabo bari mu bibazo contre le Rwanda. Et est-ce que le Rwanda va s'asseoir et juste observer abo banzi bose byo baba bakora, noneho iyo yicicikere gusa? Kuki ibyo biba amatabu? Dufite umuhungu w'umunyamurenge wagiye muri Afrique du Sud, yagiye kabiri, aje kureba P5, abantu ba P5 deux fois, barimo kumunotoringa, akaba n'igicucu akazaca no mu Rwanda agatambuka, aca mu Buganda akagenda akaja muri Afrique du Sud akagaruka. Ça c'est des histoires. Alors uno munsi kuvuga ngo inyuma y'ivyo ngivyo ukavuga ngo ngura associate twirwa nigeze never.
yarwanye yikoreye umwana mu mugongo irimo guproteger abaturage. Kuva ico gihe neva il y avait pas M23, il y avait pas Retabara. Halo, none se ubwo noneho muragenda mubashinja niko kujya ngo la raison de plus forte joue la meilleure. Kujya wa wundi Lion niba Lion yazibwira umwana w'intama ngo niwe watobye amazi, niba atari wewe ni c'est ton frère. C'est-à-dire les accusations zigenda zikora migration. Il y a une sorte de transhumance des accusations. Il n'y a pas jusqu'en 2025, mars 2025, niba le 21, nibwo bwa mbere twirwaneho ivuze ngo iri kumwe na M23. Ça fait une année et demie kandi bagize imyaka 9 barwana. Mwabakije M23 itaranavuka. Ni kujya umwana w'umututsi cyangwa umwana w'umunyamurenge azavuka ari criminel atarakora crime. Parce que son identité est controversiale, donc il est sujet de la politique du pays, sujet de la politique nationale, en état bébé. C'est la même chose n'ibyo ngibyo zo kwakiza abantu bene ibyo ngibyo. Bari abantu bose bari gihumbi bafunzwe avant même la résurgence de 2023. Babaziza ko les faciès bazaguma bimuri birego muguye mu byemere namwe. Kandi namwe mukabikora un débat. C'est pas un débat parce qu'il y a n'ikindi kirego l'année prochaine. Uzongera kusobanura no kuri ngicyo. Tu ne peux pas gagner. Wewe uri criminel que tu le veux pas muri ice muri ubwenge bw'abantu banga. Niyo mpamvu bagahindura. Uriya mu chef d'état-major w'u Burundi yazavuga ngo duhagaze kuri point zero ngo kugira ngo twirwaneho itandukanye n'abanzi. Mais Biloze Bishambuke c'est ton partenaire. Il est avec le Tabara souvent. Les Bekababe, les John et Kasimbira, ils étaient avec le Tabara. Ils sont des partenaires du Burundi. Donc, le Burundi donne les armes au Maïmaï, le Maïmaï donne les armes au Tabara. Et, c'est eux qui sont des les responsables.